asikho isikhathi esingafiki awukho umzuzu ongafiki Kaizer Chiefs amakhosi abafana bokuthula noxolo the perfect glamour boys ya Lipofu ayidlokudla kwayo aphela lapha ke iqembu elisuka lapha ke sifundazwe Mbudi bakhono siduma ngabanye bakhono menzelwa abafuna ukwenzelwa iLamontville Golden Arrows namhlanje esala kulomdlalo emva kokuthi lapha ke emdlalweni wokuqala wokuvula ke isizena idlale lapha ke iDroga noNota neqembu leChiefs United kanti ke benze lapha ke inguquko eyifile bafake lapha ke uShezi bafaka lapha ke uDiona yena ke umnikazi wempuphu bakhipha lapha ke uMbatha naye lapha ke uNguse Kaizer Chiefs yona ngobe lapha ke ngo-3-1 idlala lapha ke iKruger United kanti ke yona yenze ke inguquko eyintathu fake lapha ke Mtasingwa yafaka ke uNgcobo yafaka ke uJuba bakhipha lapha ke uNdlovu bakhipha ke uChisleta naye lapha ke uSilva lona ke iSilva iyo ke lapha ke iKaizer Chiefs ezobhekana lapha ke neLamontville Golden Arrows kuyo lapha ke isizena entsha esikuyo MTN 8 wafa the winner takes all ayabizwa amagama engabela khona yini likhona ele-Orlando Pirates likhona ele-Mamelodi Sundowns likhona ele-Sekhukhune ngabe ubani ozothi kuyajoyinela amaqembu ke amane bawubamba lapha ke i-semi-final asazi ke mbukeli uzobonakala zokuphela lapha ke i-semi-final ukuthi ithi ke ayibe imilenze emibili kuba lapha ke i-first leg nawo lapha ke i-second leg Obheka lapha ke amaqembu amabili ukuthi ke ame kanjani la enkundleni iKaizer Chiefs amakhosi baphethe lapha ke Brendan Peterson Monyane Miguel Aquinica Afrosla Ngobo Mabuwe Mtasingwa Vilakazi Ejuba Bartman Komfuti Meifuti Inkomdi Futa oyela lapha ke Luke Bartman ayizothatha lapha ke Chombes Karokusha iKaizer Chiefs bathi nje running shoot ukuthi sizokwazi ukutshela abantu ukuthi ke bengikhona lapha ke eFNB Stadium Lamontville Golden Arrows abafana besithende bawuva Shezi Ejiane Mabaso ele Makwele Zwane Dlamini Khumalo Fanila Diona Junior Diona umnikazi wempuphu top goal scorer ngesinedlule kuyo lapha ke iLiga yena ke uJunior Diona izothatha lapha ke iThomas Karobusho yona ke iLamontville Golden Arrows bathi nje running shoot aswenkile ke ngempela bathi lapha ke iJersey elimhlophe lasedqiza lapha ke ngempala ethi ke ayibehlaza ke okutshani yaqhiza lapha ke ngempala ethi ke ayibephuzi abaziphathela ke umdlalo ke namhlanje lapha ke uXolo Bhadi Elfasa Sithole Thabo Twayisa nalapha ke uGhara Mukwena ayiboke abazofike basiholele lapha ke umdlalo osukene ke namhlanje ukhuleka bukela ukuthi imithetho ke ishintshe ke kakhulu ingakubona ke ngempela ukuthi kuyakhulunywa ke lapha ukuthi ke madoda asifune time wasting ke la ayikho ke into esiyidingayo sidinga ukuthi nje konke kuhambe kahle coach Fernando da Cruz bathi nje i-cruise controller uye ke ozobeka lapha ke amakhosi endaweni ke ekahle wabeka nje lapha ke ku-freeway yamakhosi bese thi ke cruise control siyacruisa la bhekene lapha ke naye ke ucoach Abitson Dladla umqeqeshi ke ngempela ke uthathe lapha ke iDurban City wayinika lapha ke okuhle wayenzela lapha ke okuhle wayinika ngisho ke iDurban yona ke iDurban City phethe lapha ke coach Ashley Makhanya wodumo ke le-development yawo lapha ke iBidvest Wits la apheka khona ke inqwaba yabadlali yena ke coach Ashley Makhanya esase lapha kuyo ke lapha ke iBidvest Wits kuyo lapha ke i-development bayamazi ke okhakha inqwaba ke yabadlali ke ngababala kuze ke kuyoshona ilanga lapha ke kuyo ke i-development iyahlangana ke lapha ke bukeli yona ke Lamontville Golden Arrows amaqembu ke lawo ke bukeli ukuthi ahlangana lapha ke ihlandla lesibili kuyo lapha ke i-MTN 8 bagcina ke uhlangana ke kuledebe naye lapha ke unyaka 2006 isabizwa lapha ke SAAF Super 8 lapha ke Kaizer Chiefs iyaqoba khona ke ngothulila wona ke amakhosi kodwa lapha ke siyabonga amakhosi okuthi ke sibambisene naye ke la ekhaya kanjalo lapha ke David Obua iyo ke lapha ke igame abagcina ke ukuyidlala almost 20 years later ayahlangana ke futhi amaqembu in the same competition kuyo lapha ke i-MTN 8 isibizwa nge-MTN 8 Lamontville Golden Arrows 2009 ayiqoba lapha ke ngo-6-0 edlala lapha ke iqembu le-Ajax Cape Town umdlalo weKaizer Chiefs neGolden Arrows ngayo lapha ke isizini ka-2006-2007 kwakumdlalo ke wokuqala nqa shoba ke naloku wokuqala nqa kanti ke Kaizer Chiefs yahamba ke yawuqoba wona ke lo mdlalo yawuqeda lapha ke inqoba yona ke lapha ke i-tournament ngokuphelela nje kwayo yagcina ke inqoba lapha ke leyo ndebe yawo lapha ke SAA Super 8 isesingeni sesenta izosuka lihlale lisusiwe lapha ke iKaizer Chiefs uzobuka izodlala TV uzodlala umtshini satellite
acho vele siyabesiphathile. Kevin Evans Amanda Dlamini azokutsho lapha-ke umdlalo lapha-ke ulimi lesingisi ngathi-ke lapha kuphethe lapha-ke Arnold Rankoko yena-ke the breadwinner akhohlwe ngabukeli #SS footballer bese-ke uzithola lapha-ke ey'nkundleni zokuxhumana yamaphetheni iphelele umsizeni bhalakhle hlinjelo kumgijimo khalolude njeke mamba awumathuze ntambe ezibankeleke-the eyisamba nesebe sibunguti sijike sumlana ngathi ziyezulane ayisiphakathi le nto sithi nje no to piracy abantu-ke bukela benzeke into eqondile bawufuna-ke ukubuka-ke umsebenzi wethu khokha-ke ngendlela-ke eqondile bese ukwazi ukuthi-ke usisize-ke nathi sikwazi ukuthi-ke siphile nathi-ke sibe abantu ezoqala phasi lapha-ke phakathi nenkundla umntasingwa athi iphasi mntasi iphasi mntasi elapho-ke umntase insizwe lapha-ke ezweni lasetanzania usekwaba-ke i-vice captain yalo-ke izwe lasetanzania yena-ke umntasingwa ikomlibuda kombuti beyibhuti uyelapha-ke ulokuphatmana liyavinjwa khona le-Kaizer Chiefs lapha-ke muva siboqozi ishezi ezoqala phasi lapha-ke lenkundla sibheke lapha-ke ibhola nalapha-ke lamonville golden rosa ifaka lapha-ke phakathi nenkundla the black diamond uyelapha-ke unhlanhla sizwane ingale-ke nenkundla-ke manje bebefuna lapha-ke the beast yena-ke umabaso nanke lapha-ke vilakazi elishiya nje lapha-ke muva kuyelapha-ke thabiso munyane emuva lapha-ke Brendan Peterson Kaizer Chiefs zitha kwinika Simba chakalulele bona yena-ke ntando yenkosi mabaso the beast ayizoqala phasi lapha-ke Giane wondumo le-Royal AM wondumo le-Nathi Lions suka lapha-ke phansi uluntu olumahlikehlike nengambuzi-ke mbukele nyaye ngizwe kuthiwa-ke limahlikehlike angaze ngilibone-ke ulundi ukuthi-ke ngabe limahlikehlike yini Giane letha lapha-ke lenkundla ebefuna lapha-ke PK ebuvuke lapha-ke Monville Golden Arrows ayabulela amacwele uzohlehleze ngapha-ke lenkundla efuna lapha-ke Ayanda Giane iyamncenga nje la Monville Golden Arrows azoyiletha ngapha-ke lenkundla bafuna lapha-ke siboquzi uye lapha-ke ekhulekani shezi sizwe-ke yasehammersdale PK Khumalo liyavinjwa ibhola lakhe Philan Khumalo emuva lapha-ke la Monville Golden Arrows bafuna lapha-ke the beast ntando yenkosi mabaso black diamond Katla Zwane abafana besithende abasawubambile-ke ngempela-ke umlando wokuqoba lapha-ke ifinal ngenqwaba yamagoli bedla lapha-ke i-Ice Cape Town ngamagoli-ke ayisithupha ezenzela lapha-ke onjabulo manqana wawungabona-ke ngempela ifinal yakhona lapha-ke e-Orlando Stadium ikhona-ke la ezayiduma khona lapha-ke e-Orlando coach Fernando da Cruz umqeqeshi-ke omusha welapha-ke Kaizer Chiefs ukwafika-ke ngempela ngaphambilini ehamba naye lapha-ke uNazreddin Nabi wafika-ke walilungisa-ke iqembu elinde lapha-ke uNazreddin Nabi ukuthi-ke afike kwawukuthi-ke ufika nje uNazreddin Nabi uhamba-ke nalapha-ke uCedric Kaze oselapha-ke eqenjini lawo lapha-ke isikhukhune uqeda qoba udle lapha-ke uSuthu elikhipha lapha-ke kuwo-ke ama-quarter finals yena-ke uCedric Kaze Orlando Pirates Mamelodi Sundowns isikhukhune balapha-ke ngempela kuye lapha-ke i-quarter final i-semi-final babehamba naye lapha-ke uKhalil Ben Yusuf lo obona-ke esithombeni sakho naye-ke ebekhona kulo lapha-ke iqembu le-Kaizer Chiefs ukhishwa-ke i-Orlando Pirates yena izolo lapha-ke e-Orlando nayo lapha-ke i-Durban City umdlali uqeqeshi-ke lokhu ukuthi-ke phakathi nesonto uzobe ebhekene lapha-ke neqembu le-Golden Arrows ingakho-ke engahambanga-ke ukubuyela-ke ethebule gagasini wathi-ke ake ngihlale ngibuke lapha-ke iqembu le-Golden Arrows ukuthi-ke lidlala kanjani kuzoba mdlalo kembukeli-ke ozoba nzima-ke ngendlela eyisimanga ngolwesithathu phakathi kwalapha-ke i-Golden Arrows nayo lapha-ke i-Durban City wandile njengoba uyofuna lapha-ke uNgcobo sifika lapha-ke the Candy Shop Ngcobo River Fosla Nati Bawuti edlala lapha-ke i-left back lidlala-ke ngonyawo lesokudla alapha lapha-ke i-Kaizer Chiefs Inacio Miguel uyalilahla lapha-ke Miguel liyadliwa nje kalula ibhola lakhe yena-ke Inacio Miguel emuva-ke lapha-ke the beast idlala nalapha-ke inqobeko Dlamini ezoxela phansi lapha-ke Crouch Van Niel sesiya lapha-ke Northern Cape yena-ke uVan Niel eKuruman dlala kuyilapha-ke Hungry Lions wadlala kuyilapha-ke i-Northern Cape Professionals waziwa-ke ngelika Crouch
suke simbone kwila phake lamon Philip Arosa engambona lapha ke siyandazwane embamba bamba jumfana emqinisa ke ngempela emenza lapha ke ama-drill ke ambalwa abona lapho ukuthi ke ngathi ke uzoba inkinga ke umfana yena ke uCrouch the Black Diamond aswane ingaphakele inkundla ke manje kwelapha ke ucele efaka lapha ke phakathi nenkundla lapha ke abuyele namachwele yakhuphuka ke manje yona ke lamon Philip Arosa ingaphakele inkundla Shezi Siboquzi ayiboquza kamnandi efaka lapha ke phakathi nenkundla futhi ayibovukela lapha ke uGiane esoncengo lapha ke lamon Philip Arosa ayabulela amachwele Giane futhi Kaizer Chiefs ngembukeli 2006 2007 season emva kokudlala lapha ke Lamon Villa Golden Arrows emidlalweni wokuqala welapha ke SAA Super 8 nomncintiswano ke usabizwa ke SAA Super 8 yathi ke mayisuka lapho yona ke Kaizer Chiefs yawubhekana ke neMoroka Swallows yayinquma lapha kwamahlandla amabili yasake iyoquma lapha ke Super Sport United amatsatsa Pitori omabili ke lawo maqembu ke awasekho yona ke iMoroka Swallows nawo lapha ke Super Sport United ikomputa mayiputi Lubarnana uzohlehlela lapha ke muva ufuna lapha ke iBauti River Frosla Faksa Bauti River Frosla hamba majoteswa futhi phakathi boxini lithola bana uthola ngane ke ucele elivimba nje kalulo ucele kodwa uyalidayisa Filakazi lapha sibaphakele uhamba kuwe awufuna indlela ngezake sibona nyangena the candy shop Ngobo Lubarnana Frosla futhi iBauti liveza phakathi boxini Ngobo sebenza lapha ke muva Giane sebenza lapha ke muva Giane akubheka lapha ke bukele uye lapha ke Refrosla iBauti phansi kalokusho kushakana phansi lakho ihlalele ihambene iBauti lithi fasa Ngobo kodwa ke candy shop yamshiya ke le bola yena ke unkosi kuphile Ngobo awuyela lapha ke ke River Frosla owafika ke la ku Kaizer Chiefs esuka kulo lapha ke iqembu leBidvest Wits yena ke uRiver Frosla lapha lapha ke Siboquzi khulekani Shezi the Beast Tando Nkosi Mabaso sifika lapha ke the Beast yefuna lapha ke Giane kubela ngaphandle ibhola nangembukele umqeqeshi yena ke ucoach Pitso Dladla usuka kuyo lapha ke Durban City ayiqobele lapha ke indebe yeNedbank Cup engathi ke uzobe ebhekene nayo ke iDurban City ke ngolesithathu nalapha ke ucoach Khalil Ben Yusuf esikubonsela ke eqaleni obekade ke qisha lapha ke iqembu leKaizer Chiefs qala phansi lapha ke bahamba kuwe ngifuna lapha ke Inacio Miguel ayivikela Mbuso aseyese Lubarnana iBauti Orlando Pirates idlela lapha ke Durban City Mamelodi Sundowns yakhipha iPhurukwane City sikhukhune sakhipha lapha ke AmaZulu nakho ke kulindwe ke ukubona ukuthi ke ngabe ubani ozojoyina ke lamaqembu amane ungakhohlwa kubukela ukuthi makuphela umdlalo ungayindawo uzothola lapha ke idraw yama-semifinals bukhoma uzobe ke uyithola ke la ku-Super Sport iphasi Mtasingwa vijiwe ibhola lakhe Luke Blackman ezophoswa iphosile lapha ke iBauti River Frosla phakamisa lapha ke Inacio Miguel ishakamla ngapha ke lenkundla athi sencane lengane ubani bengadlala ibhola encane kangaka sifika lapha ke paper 2 bala mabhalane Fundo Vilakazi funa lapha ke Thabiso Munyane Lebohang Mabwe yasiwe ibhola lakhe Lebohang Mabwe sifika lapha ke the Black Diamond bona lapha ke ayibonela amaqwele the Black Diamond futhi Tata Zwane ayishiya phansi lapha ke Black Diamond ayishiya phansi iBlack Diamond yena ke uTata Zwane Kangelo bugelo kwafela lapha ke uPlatinum Stars wafela ke kuJDR Stars wafela nabo lapha ke ama-Tuks yena ke uTata Zwane the Black Diamond the Beast Mabaso
Sikora pake Fanila amvimba chakalula yena ke ufanila amaqembu ke lawa ke bukela avamile ukuthi ke kanjani ke bayihlangana sikwazi ukuthi ke sibone ke Kule yena ke Kaizer Chiefs nawo ke lapha ke iLamontville Golden Arrows ngobheka nje emdlalweni ke o50 yeliga sebeke bayidlala kusukela lapha ke ngo-2001 sobona ke ngempela ukuthi ke Kaizer Chiefs qobela lapha imidlalo ewu-25 kwathi ke Arrows qobela lapha ke 14 games kanti ke imidlalo ke ewu-11 iphele ke kuma-draw phansi kanokusho lapha ke nenkundla sebenza lapha ke muva yena ke uGianni qeda amadoda lapha ke uGianni yashoshela futhi ubheka lapha ke phambili ufuna ke isupporter uzophoqela ukuthi ke asihlehle eze lapha ke emuva emidlalweni ke yomkhumula jezi lamaqembu adlala lapha ke imidlalo eyisithupha emidlalweni ke yomkhumula jezi Kaizer Chiefs qobela lapha ke 4 games kanti ke Golden Arrows qoba lapha ke 2 games emidlalweni ke yama-cup games yawo lapha ke umkhumula jezi emuva ke lapha ke Edward Mawova Gianni Shezi phila ke inkosi Khumalo ehlosa mlande fika lapha ke bola yavinjwa shakalula lapha ke muva oye lapha ke Inacio Miguel ayifikela Mbuso ayizobela lapha ke Kaizer Chiefs Filakazi hlala ke noMtasikwa iphasi Mtasi sibheka lapha ke Mtase khipha lapha ke phasi kanokusho uyayilungawisa ngapha ke nkundla izofuna lapha ke ibhawoti kokuthi mayiputi ikopikuta ifaka lapha ke phakathi nkundla lebo hamba kuwe awufuna indlela ngeze ngesiporo ngiyangena iphasi Mtasi akenzi nje okuningi yena ke Mtasikwa paper 2 ufuna lapha ke lebo hamba kuwe uthila nje ngephasi uMtase uthi clean amabuwe mina ngizowakhipha amaphasi lebo hamba kuwe ufuna lapha ke ifikela Mbuso Inacio Miguel sibheka lapha ke Frosla Luke Batman ayikho emhlula lapha ke lebhola yena ke uLuke Batman suka lapha kulo ke iqembu neCape Town Spurs bena lapha ke uAsanele Philippi yena ke uPaper 2 yena ke uTable for 2 uAsanele Philippi Shamsugabi Impauti uyela phake Junior Dion amazi ke Junior Dion ukuthi ke ngoba ke impempe isikhalile kuthiwa ke ibhola ke ele Kaizer Chiefs wona ke umnikazi wempuphu uthi ke weFrosla khalela nje ukuthi ke sifihlelane inzipho uthi khalela nje ukuthi ke sifihlelane nje inzipho uthi nompempe wemadoda Frosla uyela phake uphushile uthi ke sukana impempe ke isikhalile lebo hamba kuwe uzofuna lapha ke Zitha Apunika the longest serving player uyela phake Kaizer Chiefs so lapha ke ngo-2010 yena ke uZitha Apunika latelo yela phake uBruce Vuma bena lapha ke Nkosi Kuphile Ngcobo sibheka lapha ke Candy Shop Vilakazi paper 2 phala mapharane ayikho chibona lapha ke the beast Cele chibona lapha ke phambili uyafuna ke umnikazi wempuphu the Black Diamond Swane lidliwe ibhola lakhe wandile Juba AK47 Mabwe Candy Shop ikomnibhuda asikele make inkundla ayinisele mawala yini okwesibili ke esala phansi yena ke uLuke Batman Thabiso Munyane hlala noVilakazi phala maphala paper 2 Ngcobo funa lapha ke wandile Juba Ngcobo futhi ngathi ibhola ke manje le Kaizer Chiefs phakathi ebokisini Windoda Mawova ezobuya ngapha ke lenkundla nawo lapha ke Kaizer Chiefs wandile Juba AK47 ufuna lapha ke the Candy Shop Ngcobo Lebohang Mabwe iqhamza ngapha lenkundla Thabiso Munyane phakathi ebokisini liyavinjwa ibhola lakhe yena ke uThabiso Munyane
Mcele iphuma kamandla phake Golden Arrows engapha kule nkundla ke manje the Black Diamond Shaka Zwane ayisangane ke nkundla Fanila Crouch Fanila Icona phasa ngemuva uCrouch tshela lapha ke PK Khumalo phakathi eboxini hey sebenza lapha ke uTshebe Brendan Petersen OGM Zuma lapha ke uPK OGM Zuma uPK ura kwabuya nalolizwa yena ke Brendan Petersen engapha ke nkundla kwelapha ke Candy Shop kosingiphile Ngcobo ikomni buja iphasa cha Ngcobo engapha ke nkundla Luke Batman funa lapha ke Rifa Frosla nathi Bawuthi funa ukhipha lapha ke Pascal kusho kodwa ngizomshiya le bona yena ke uNkosingiphile Ngcobo Njiyane Maxwele ebofo funa lapha ke The Beast Tshadu yenkosi Mabaso sisokela nje lapha kuyo ke iMidlands FC abafana bebatha aliqhuma ibatha kuya lapha ke iMidlands abuya ke ngokuzolala ngobe Dlamini The Beast Mabaso emofokela lapha ke Njiyane engapha ke nkundla lapha ke Nqobeko Dlamini ayikho ihamba ke phumela ngaphandle ibhola lakhe yena ke uNqobeko Dlamini nangebukele ke PK Philani Khumalo insizwa ke yasenanda ebithi yamzama ke ngempela yena ke uBrendan Petersen Luke Batman Frosla Komputi Maybuti nange lapha ke Batman fukhamba ke ngejubane kura kohlakaniphile lapha ke Maxwele wangena nje phambi kwakhe waselidla ke kalula ke lele bhola Mawova ufuna lapha ke Njiyane Shezi ilapha ke phakathi kuthi nathi sizoke le bhola ke bukele sinda ngokulambisa bona lapha ke Golden Arrows esephokile yena ke bohamba buwe efuna lapha ke Wandile Juba ovule lapha ke isizini ngebrace against iKruger United ngekathi Kaizer Chiefs indlela lapha ke Kruger United ngo-3-1 emidlalweni ke uqala lapha ke iliga Shezi nathi bhola lakhe lapha ke PK nakusukele uphasa lapha ke nenkundla ke manje lapha ke bhola nawo lapha ke lamuntu Golden Arrows engakhontezayo phakathi eboxini Shezi nali ithuba likazi wempuphu shevela phakathi ayikona esebenza lapha ke Rifa Frosla Chama lapha ke Abulela Maxwele nathi bhola lakhe ke Maxwele emofukela lapha ke The Beast Tshadu yenkosi Mabaso yahlabela cela lapha ke Mabaso uyofuna lapha ke PK Nqobeko Dlamini Chama uyofuna lapha ke Abulela Maxwele The Black Diamond Zwane Maxwele futhi bona lapha ke Siboquzi uye lapha ke uShezi Njiyane Nqobeko Dlamini Mabaso The Beast Black Diamond Zwane emofokela lapha ke Lamontville Golden Arrows abafana besithende Njiyane Shezi Fanila ayikona yabahlula lapha ke le bhola abubheka lapha ke bukele PK Philani Khumalo ekude Wijebe bakuthanda ke lokho abalandeli beKaizer Chiefs okwenziwa ke lapha ke Brendan Petersen athi nje uyintshebe umdala ke kule game lo iprove njalo
ukuthi ke mdala kule game uBrandon Peterson sibheka lapha ke the Black Diamond Nhlanhla Zwane ufuna lapha ke abone namaqwele the Black Diamond futhi Zwane uyele emuva kulapha ke uShezi Maqwele wabheka lapha ke mukele namaqembu ahlangane ke 6 cup games kanti ke iyodwa kuphela icup game abayidlala ke yahamba yofika lapha ke kuyo yona ke extra time nama penalty kwakuye lapha ke Absa Cup kuye lapha ke round of 32 lesinga 2006 2007 kanti ke iGolden Arrows yakhipha ke Kaizer Chiefs okuthi ke Kaizer Chiefs yayikade ke ingama defending champions yayikhuqisa ke ngo5-4 ma penalty bakayo ke extra time and penalties kube ke kumdlalo ke wesibili abawudlalayo kuye lapha ke ama cup games oya lapha ke extra time and penalties lamaqembu ke omabili free kick azothola lapha ke iLamontville Golden Arrows free kick azothola lapha ke iLamontville Golden Arrows joke obstruction ke leya eyenziwe lapha ke uThabiso Munyane akalithola ke ibhola ithola lapha ke the Black Diamond Nhlanhla Zwane wabhekana naye nje kanti ke bobheka nje in 6 cup games yona cup game ke kuphela ne eyahamba yake kuma penalty ne extra time eyayikade ke ingaphutshuzanga ngisho nelilodwa ke igoli in the past 5 cup games badlale ke kwaba namagoli iyodwa nje kuphela le yesithupha eyengazange ke ibe nawo ke amagoli njengamanje ke asikaliboni ke igoli kulomdlalo izophakanyiswa lapha ke uCele phakamisa uCele phakathi ebhokisini nalithuba le-Arrows vimba bevimbini abalapha ke Kaizer Chiefs izophelela kuCele futhi Maqwele Vanilla Ronaldo Vanilla uyisela lapha ke ngaphakathi the Black Diamond Zwane nakuzwane ke manje uyashoshela futhi bheka lapha ke phambili lapha ke bhola kaZwane Maqwele ayabulela Maqwele uyofuna lapha ke Vanilla sibheka lapha ke Crouch Vanilla phakathi ebhokisini PK ya Vanilla ayikhona yamshiya ke le bhola yena ke Vanilla uyakhala lapha ke Cross Beats odlala uthi ke uPK akakhahleli ngane akubheka nje isikhala kade ke enaso emva ucisha nje le bhola ebengajika ke ashaye yena ke uPK ya ayingozi ke lapha ke Philan Khumalo kuno PK kuno TK uye lapha ke Thokozani Khumalo uthanda ukuthi ke abe ke iduku ke esathukiswe lapha ke eqhubeni uye lapha ke Golden Arrows qobe koDlamini ethe kumadoda lapha ke bhola lakhe Dlamini futhi wenze njani uyofuna lapha ke Vanilla phasa ngemuva lapha ke Vanilla izodlwela lapha ke Bahoti aseligana ke iBahoti yena ke uRiva Afosla izobela lapha ke Lamontville Golden Arrows the beast Mabaso ingaphakele kuhle lapha ke sibonelo uCele the beast Mabaso futhi yahlabye uCele lapha ke Lamontville Golden Arrows PK ya wenze njani PK ya Vanilla ijebe Brandon Peterson lidla njengalula leli bhola engathi khona ukusina kuyijeqeza iKaizer Chiefs something is Zulu dancing and looking at them lapha ke Kaizer Chiefs ifika ihlabe nje u1 lento besibabuka ihlaba u2 lento besibabuka besihleka nje kancane nikini ikhanda nje esinikini ikhanda ipasi mtasi khipha lapha ke pasi umtase yena ke umtasingwa uyofuna lapha ke Thabiso Munyane ufuna ke uwandile Juba asedliwa ke ibhola lakhe yena ke uwandile Juba izobela lapha ke uJiane yafika ibhola lawo lapha ke iLamontville Golden Arrows Riva Fosla nathi Bahoti liyaphula liyavala ifaka lapha ke phakathi nekudla Lebo Hangmabwe ufuna indlela ke zabeSport Nyekela offside uwandile Juba offside uwandile Juba yaphakama iduku lakhe uThabo Twayise uthi nje isikhini bese sishawa umoya uye lapha ke uwandile Juba
Mofokela phake ucele the beast Mabaso eti Maofa sisela phake uchiwarongo esenda senamibia obinyoka na phake ushezi ngoba nje inkuzi balanga ecrash ebhasi yena ke ushezi asihamba ke thubela ngaphandle Ngobo Frela phake Mabue shasa kwila phake noPepe utshela Pepe ke play on Facebook funikela ke saka sport yakena akupheka cheka shela ngako shunekane wakhipela phake pass umtase umbonile le hamba Mabue ukuthi akekho ke 18 uthi yamzama lapha ke Edward Mawofa aselihamba ke thubela ngaphandle ibhola lakhe yena ke uMabue Susa lapha ke Mawofa khipela ngaphandle izophoswa lapha ke Kaizer Chiefs akukuthi ke mawuyibheka idlala lapha ke game number 57 nawo lapha ke Golden Arrows in all competitions ke namhlanje yona ke Kaizer Chiefs asondela kwelapha ke game number 60 Filakazi paper 2 funa lapha ke Kenny Shopper Qobo ikomnye Buta futhi bayibuthi Frostla ibawoti khathe boxile bafuna lapha kwathile Juba abamthole Mabue funa lapha ke Mabue wala ke ukushayela ihlobo ke lokho yena ke coach Fernando da Cruz ngakhofa ke buke Kaizer Chiefs bayisukana uzothi ke phakathi neviki idlala ke umdlalo ke weliga engizoqinisekisela nje ukuthi ke shekeze imidlalo ke nesikhukhune isikhukhune sesiqeqeshwa umqeqeshi osuka la Kaizer Chiefs yena ke uCedric Kaze nathi phela Kaizer Chiefs Qobo phakathi boxile Buti Qobo Kapfa phakathi ayibhola nayo Kenny Shopper phezu kwepani ibhola nayo ke Kenny Shopper akupheka nje kashela ngako shulekani kobuti Luke Bartmana elibuyise kamnandi le bhola ngoba khipha phezu kwepani yena ke Kenny Shopper awubakhala yera phake Kenny Shopper ebithi yahlaba ke iyadla le bhola Inacio Michela yena lapha ke muva Kaizer Chiefs izobhekana lapha ke nesikhukhune esiqeqeshwe lapha ke ucoach Cedric Kaze obekade ke eqeqeshe Kaizer Chiefs ngesizini ke eyedlule kanti ke Golden Arrows iyobhekana neDurban City ebikade iqeqeshwayo iGolden Arrows yena ke coach Pitso Dladla yafika lapha ke Kaizer Chiefs emuva Alphonse lapha ke bahamba mwe ibeka manda lapha ke Thikane Besa ikhipha lapha ke Pascal Musho kora ke irun yakhe ke uwathile Juba ayibona ke ngokukhulu ukusheshsha abawu lapha ke Lamanville aGolden Arrows emva kwalo mdlalo Kaizer Chiefs ngomgqibelo la eFNB Stadium izobe ke ibhekene nawo lapha ke Mamelodi Sundowns uzoba umdlalo ke ngempela ozobe ke unpredictable ngendlela ke eyisimanga nathi phela lapha ke Lamanville Golden Arrows phela lapha ke ucele ehlamba icela lapha ke ucele the Black Diamond Aswane PK Khumalo Ijebe Brendan Peterson udlala lapha ke isave kanokusho akupheka nje kashela ngako shulekane efikile lapha ke PK Khumalo uyena loliswa yena ke Brendan Peterson
kick yeLamontville Golden Arrows. Enzo Pagame corner kick. Goragono Pepe Korage Abunaula Papagate Boxine. Levhamabwe. Yakuza gala Pagano Pepe Benala Pagay Uchiane. Paganyisura pagela Monfil Golden Arrows. Ipagate box was from Makanda. Ehamba Jipura Gakane. Uswai Poronayo in Kaiser Chiefs. Saturday Pagay in Bejla in Lamontville Golden Arrows. Some of Bege Umoya. Asambuga Chipasa Begide. Chogia push up again, one to the Juba. Mawova. If the Pagay the Beast, Mabaso. That's get you on the Pagay Black Diamond, Spaghetti Swane, Integra Cheniake, that's gay Radmache, Yak the Paguswane, Wednesday Jani, Furuiela, the Black Diamond, Fanny. So Fanny never pass a move. I see the pass a move for Fanny. As so song is catching. About a Pagay Golden Arrows, but I'm a move for Fanny. Omage, we are session of Pagay Fanny. Chavis Omuniane, you feel a Pagay Pachu, Kudo Filagasi, Panama, Hamatapo City, and in Tuba, Icona. Is a thread of Pagay Frosta, Anti Paoti. Habaramacho Teswa, Ipaoti, Pagate Boxine, Nagapamuka, Omo Hamini. The Black Diamond, Cataswane, that's going to get Black Diamond. A Pamis in the time of the good of Napagis Bokusi, Yanago Shesi, and Lulapago Shesi, Antipalago Shesi, passing a mover, Virapago Maclene, a Sibilla Pago Pachu, Kudo Filagasi, Pachu, Pascal, Otiasama wanted a Juba. AK-47 out to the like Hakoni for a follow. What I get to get excellent with Pani Porake. And they pass up. Yakila again. Umputo of Finagas, I got Churaga to get the Poda. Yanago wanted a Juba. We are going to get Carrini. Yanago paper two. Punto of Finagasi. Frosla. Rifla pagay mo fa inasyon Miguel. Ifigara puso. Nimfagana pagay Espendela. Nimchagay hospital pasa. Uri Frosla. Nanti figara puso futi. Inasyon Miguel. Chabiso Munyane. Secha Apunika. Pagay ko puti may puti lupat mana ko puti may puti iko di puta sameza pagay mo fa yena ge ushesi Lamontville Golden Arrows ifuna ge uchage igoli ko kalaka against Kaizer Chiefs oko kalaka against Kaizer Chiefs vera pagay MTN 8 ezo pagay ni so ikora keka Ayura pagay Kaizer Chiefs. We are pagay the Muhammad with. Sobuga. Candy Shopper. Yense Jani. Netamatota. Il Pagamisa. Icona. Filagasi. We flung up the Puta. Fila pagay Chavis Omignani. Rifrosla Ipaoti. Pagamisa Rifrosla on site. We have Fibauciani.
asusa jagalula bola pagi namun Golden Arrows. Frosla Wisela pagi muka Brendan Peterson Tatagi Skatsakin Luke Batman sekarang pakai Batman sudah pakai Tobo ke masih dengan Jota Tobo Fuji Zikedi Shopa ikop di puja kok puji mai puji pakata boxine puji mai puji semesala pakai mufa Osmoko si yena ge ushese amuko be pendule na wanjo yena ge Kedi Shopa uba Suisa jama switch naje na paga banajele atike nazi ge sifuna ge matonto atabana je nazi ge sifuna yo kona kiki Kaizer Chiefs Uzela pagile bahanga bwe Subuna Aiko Uzoba yenye futi ikora keka ya komanda bapage uzwane uchuma totangala nileni imino ibona ugile joke ngibona na Sampai bahang mabue, pakai box ini, es pujuk, ia ni jaga dulu Golden Arrows, nanti cuma ni kebaca, lah kego macam mana, ia fika ke dia bola, afuna ke ufani lah, fika jaga dulu Brendan Peterson, SSM zile tapi semuanya ni, wam track ufani lah, masuk abu yang naik, sita kunika. Fogla pagi Inacio Miguel. Nanti Miguel Muzo. Isu lagi berala ke Inacio Miguel. Ibrahim Arrows ke match. Sebesar pagi bahang mabue. Untuk dapat bom jalan mungkin aku bagi. Filagase. Amfi berala pagi Filagase. Nanti berala ke Filagase ke match. Pekachu. Wednesday jani. Ikibara pagi pasa. Nanti coba dapat mana. Pakai box ini. Sebenarnya pakai Kaizer Chiefs, wanti dan Juba, lebih hang mabue, Filagase, pakai misa, pakai box ini, Tobo, yang baru Tobo, Wednesday jani, abu yang naik eswa, yang lagi Kedi Shopa, Kedi Shopa, Vanilla, Niga Zumbu Junior Diona, sekarang pakai PK Kumalo, lisangan lagi dengan siapa lagi Zohar macam tu dengan pantai beranak. Yena gibu Pilani Kumalo Junior Dion uguati yo chinde kana pagi ge uri frosla shege suru kije chinde gile akase na ugum khanta ge oteni ugi otela ge ibola al samal tele yena ge umni ga sun upu Junior Dion Sita Akunika wanti da Juba Filagase Pepachu lechanga pare ngusha ikom di puja kop di puji sekarang pare berangkat sobo Filagase Ojuya kau Pepachu Funjo Filagase Luka Bakmana ikom di puja Kom puji ashaba balqela aqeda be Kaizer Chiefs uchwahla buhle Vilagase gorege le mshula le bola yena ke umfundo Vilagase asede mshula le bola Paper 2 enga pode kushobora pake Paper 2 benchika chiga Vilagase uzofaka pake chabiso munyane ipasi ndasi Jasingwa kipela pake Pascal Ogusho
Ntwele kudla-ke manje bafuna lapha-ke Luke Barkman iyamthanda-ke Ntwele yena-ke uLuke Barkman ikomni bhuta beyibhuti uthi ngiyahamba hambe amvimba lapha-ke Luke Barkman amvimba lapha-ke Luke Barkman angithi ngiyabheka lapha-ke ebhentshini le-Kaizer Chiefs kunensizwa-ke efikayo esuka lapha-ke ku-Stellenbosch langelihle phili the Aviator ikhona-ke lapha-ke ebhentshini nange lapha-ke mtasikwa ibuko-ke lutho nasedliwa nje ibhola lakhe nangi-ke lapha-ke Black Diamond lapha-ke Nkatazwane yenze njani lapha-ke Black Diamond uyambiza lapha-ke Maxwele uthi-ke woza ngapha Maxwele bhekene nevikela mbuso say yes sir Inacio Michael liyala-ke ivikela mbuso lithi wena-ke uzosalutha la kimi lithi nje say yes sir uzoba ikhona kick yeLamontville Golden Arrows lapha-ke Sibonelo Cele sizwa-ke lebukele-ke yagijima kulo lapha-ke utsho ngathi yena-ke uCele omuhle-ke ngendlela-ke eyisimanga oseyibambile-ke nophela-ke indawo yakhe kuye lapha-ke iLamontville Golden Arrows uzobuka yakhuza lapha-ke noMpepe Thabiso Bunyani impela lapha-ke umnikazi wempuphu yena-ke uJunior Diona uyena-ke ogada impuphu yabantu abathunywa-ke uphuthu ku-Arrows phakathi ebhokisini thumela ngaphandle-ke liyebhola uzoba yenye futhi ikhona kick nangi-ke uLuke Barkman esithela-ke nowakhe-ke ngale sibheke lapha-ke ibhola le-Arrows phakathi ebhokisini elisusa lapha-ke Riva Frosla Ibaoti uzoba-ke i-throw ina yeLamontville Golden Arrows uzoba i-throw ina yabafana besithende amabheka lapha-ke bukele-ke imidlalo-ke yonke-ke yomthathu PK Khumalo uyavula uyavala phakamisa uKhumalo phakathi ebhokisini uyijebe Brendan Peterson uyena loliswa-ke liyebhola imidlalo-ke emithathu ye-MTN 8 quarter finals iye lapha-ke ku-extra time Orlando Pirates neDurban City Mamelodi Sundowns nePolokwane City AmaZulu neSikhukhune yonke-ke le midlalo iye lapha-ke ku-extra time ngabe-ke ne-Kaizer Chiefs neGolden Arrows azoyijoyina nayo extra time ngaphambi kokuthi sibone ukuthi ubani uzohlangana nobani kuye lapha-ke kuye lapha-ke ama-semi-finals yona-ke i-last 4 Frosla phakamisa lapha-ke Ibaoti sheshe wahamba lapha-ke wandile Juba nathidlwa-ke ibhola kuye lapha-ke wandile Juba AK-47 awuthula mntwana lakhakhona ivorovoro phakathi ebhokisini gobo isinda ngokulambisa iGolden Arrows isinda ngokulambisa iGolden Arrows elinqa isivele ithuba le-Kaizer Chiefs AK-47 wandile Juba Candy Shopper ithi yahlabiyahle Candy Shopper asebeyivimba nje kalula iyona-ke Candy Shopper yena-ke uNkosi Kuphile Ngcobo ngaleyo ndlela-ke mbukeli ngaphandle nje kwesithombe sakho unoMpepe-ke uyishaka kodwa uyishakabili uthi-ke siya lapha-ke ekhefini kuye lapha-ke i-half time
siyaje ekefina ikoke ngaphela futhi ukuthi ke igobe uphondo phakathi ke kwalamaqembu omabili okuyila lapha ke Kaizer Chiefs nawo ke lapha ke iLamontville Golden Arrows. MTN 8 wafa the winner takes all. Mzansi sibeka kanjalo ke iNingizimu Afrika mangabe ke usana ngena sibeka kanjalo ke Afrika yonkana Kaizer Chiefs amakhosi abafana bokushula nonkolo the Pepeni Glamour Boys eyiqanda kathi ke Lamontville Golden Arrows abafana besithende abanikazi bomfuthu kusaseyiqanda ke ngempela la eFNB Stadium mangabe ke usana ngena ulahlekile Zipcoma ingeyekhethelo and in high definition iseqophelweni eliphezulu. Kaizer Chiefs nalapha ke Golden Arrows engahambi yodwa ke Golden Arrows ehamba ke nosithuma ngabanye njoba bona nje omenzelwa abafuna ke ukwenzelwa iyo lapha ke iLamontville Golden Arrows bathi ke bazoduma ngayo iyona ke iGolden Arrows osukwini ke namhlanje against Kaizer Chiefs. Sibuka ke zingekho inguquko emaqinjini amabili ngakho ke izosuka lihlale lapha ke eSingise Center isuswe iLamontville Golden Arrows kusolapha ke isiwombe esesibili liyasuka liyahlala qobeko adlamini elitha ngapha ke lenkundla Black Diamond Azwane Fanila kishilo ngaphandle ke liyaphona kuthiwa ke akuyibhola layo iLamontville Golden Arrows. Ungakhohlwa ke mbukeli sivikela lapha ke iPirates sithi ke no to Piracy la sithi ke khona ke abantu abangabuki ke ngokungekho emthethweni sokumbula ukuthi ke ngempela kubalekile ukuthi abantu babuke ke ngokusemthethweni ukuze ke amaqembu ezokwazi ukuthi ke abe kahle. Onside Khumalo cross into phakathi eboxini sebenza lapha ke Brendan Peterson oyedwa ngapha ke lenkundla Vilakazi yena ke upaper 2 azoqala ngapha ke lenkundla kulapha ke Adolphe Mtasingwa iphasi Mtasi efuna lapha ke Munyane Sita Kunika Brendan Peterson nathi ke uhlala abadlali babaqembu amabili babuye ke njengoba benjalo abadlali abashintsha ngake nezeneze bakhona kahle ke bukela ukugcina kwamaqembu ukuhlangana kuyilapha ke iCup game ngo-2017 uzokutshela ukuthi ke kwenzakalani. Sibheka lapha ke ibhola lawo ke Kaizer Chiefs Mtasingwa uyofuna lapha ke Thabiso Munyane bathise encanele ngane bona bengadlala ibhola encane kangaka awufuna indlela ngeza ngesiporo ngiyangena Lebo Hangmabwe ayiphakamisa uyofuna lapha ke Thabiso Munyane saphansi lapha ke Thabiso Munyane izobekwa phansi kube i-free kick izobekwa phansi kube i-free kick yeqembu leKaizer Chiefs. Akuphinga nje keshelela ngako Shumekani uye lapha ke Fanila othinte lapha ke Thabiso Munyane uye lapha ke Fanila yena ke uCrouch akaske njoba ke uVilakazi ngekho ke leli bhola elidinga lapha ke umdlali okhathela ke ngonyela somxhele kona kukhona uNgcobo yona ke iCandy Shopper wakwashaya ke free kick enhle ke mangaphazami kwakwisizini edlule ngomdlalo wokuqala weKaizer Chiefs against iStellenbosch lapha ke eAthlone Stadium. I-free kick ethi ke ayibeke endaweni eshifane ke naleya eyayikade ke itholwe iKaizer Chiefs yena ke uCandy Shopper uzobuka ayikho phezu kwebhali ibhola lakhe Nkosi Ngiphile Ngcobo phezu kwebhali layo iCandy Shopper uzobe goal kick yeLamontville Golden Arrows. Emofukela phaki Edward Mawofa phakamisa uthumela lapha ke phambili yofuna ke Fanila yasuka le phona phela phaki Fundo Vilakazi paper 2 wenzenjani iphasi Mtasi Mtasingwa khipha lapha ke Pascal kusho shikama lapha ke Bawoti River Frosla wathi le Juba dlala ne Bawoti futhi iyavimba nje iGolden Arrows izohamba phumela ngaphandle Juba yela pake River Frosla Lebo Hangmabwe
funa lapha ke Vilakazi yasiwe phela lakhe Vilakazi athi phela lakhe ke Fanile sifika lapha ke Croucher udla ngejubane yena ke Fanile wenze njani Fanile uyabuya lapha ke Zitha Kwinika ngobe ko Dlamini phakamisa the beast Mabaso engaphakele kudla lapha ke uShezi yaphishwa lapha ke Kaizer Chiefs yasusa lapha ke Rifa Frosla kona kathol umuntu Dlamini Gianni Tablet Diamond uyila lapha ke Ntatazwane uyila lapha ke Mufa Gianni msekele ke noMaufa engapha ke kudla ayabulela Maxwele phakamisa lapha ke Maxwele onside kona ke usefikile Zitha Kwinika Inacio Miguel Kaizer Chiefs ke bugeli isisumisa lapha ke abanye baba Benjini Jasigwa Zitha Kwinika yofuna ngapha kudla vele ke ibhawudi Rifa Frosla Candy Shop Ngobo sifika lapha ke Luka Batmana nathi Candy Shop futhi sitolo samaswiti Miguel bona lapha ke Zitha Kwinika ayipholela lapha ke Kaizer Chiefs enlahla lapha ke Jasigwa iyo ke insizwe lapha ke ezweni laseTanzania endaweni ke yaseBukoba lapha ke eTanzania Adolfa Bichekeko Jasigwa abekishima lapha ke Azam FC elanda lapha ke Kaizer Chiefs atipela lapha ke Lamont Colin Arosa ngobe ko Dlamini yashoshela ubheka lapha ke phambili Shezi Gianni sifika lapha ke ayabulela Maxwele uzofuna ngapha ke kudla kuphela lapha ke uCele kona ke vela lapha ke the beast uyalicela ke uCele the beast Mabaso dlala nosibonelo uCele Mabaso futhi Fanile shamla lapha ke Fanile ayijibana ke manje le Golden Arrows phakathi eboxini lidla kalula Zitha Kwinika Vilakazi ipasi ndasi Jasigwa befuna lapha ke uqobo Vilakazi izweke ngandlebenye uthwa ke umqeqeshi weKaizer Chiefs ulwa nabo ke mabeke balahla nje ibhola abawu lapha ke Kaizer Chiefs nanti lapha ke uMtase yena ke uMtasingwa Mabaso emufukela lapha ke Ayanda Gianni Shezi PK Pilar Khumalo eveza abantu lapha ku Shezi ingakhontezayo Shezi ebheke icross Brendan Peterson uShezi uthi lutho angilapho ulibeka phakathi uShezi uSibonqozi uthi ngiyayibonqoza iKaizer Chiefs Brendan waphuma emgceni wakhe e-anticipator icross
Pascal ushilo bushakana pasta khona ihlalele ihambelo Philan Khumalo ebebheke icross Brandon Peterson kanti ushiyeke isikhala esikhulu emva kwakhe wasebamboqoza uSiboqozi yena ke uShezi yadlala TV wadlala umtshina satellite atsho very service party khulekani uSiboqozi iShezi uTJ uyamamboqoza yena ke khulekani iShezi bathi ke selivuthiwe ke uphuthu lwayo lapha ke Kaizer Chiefs baluthunywa ke Golden Arrows iyo ke hlale ke isholo iTJ sibathuma uphuthu iTJ sibathuma uphuthu wana Golden Arrows iqanda kwiKaizer Chiefs Luka Bartman uyahlehla lapha ke emuva thola ke Inacio Miguel ayizoqala phansi lapha ke Kaizer Chiefs ifikela buso ufuna lapha ke Zitha Akunika Funase Munyane sifikela lapha ke Zitha Akunika iphakamisa ithumela lapha ke phambili uyavimba ke uShezi nathi bora ke mashilakhe ke uPK bora ke mvimba lapha ke uPhilan Khumalo Inacio Miguel ifikela buso sifikela lapha ke iBhawuti Rifrosla wenzenjani iBhawuti ilethanga phakathi kudlele ufuna lapha ke Thabiso Munyane phala paper 2 fundo Vilakazi paper 2 wenzenjani lebo Hakmabwe Rifrosla iBhawuti Shezi futhi uthi igoli lami ngilishayile yolivikela yena ke uShezi shaka mnandi lebo Hakmabwe Ngcobo Candy Shopper ayiveza kamnandi yaphasa wathile Juba shaya isithende lapha ke uJuba bona kakhomba ukuthi emva kwakhe yena ke wathile Juba liyahamba nje phumela ngaphandle ibhola lawo lapha ke Kaizer Chiefs uyayiva ke uba injani MTN 8 iphasi Mtasingwa elethanga phakathi kujithela lapha ke Thabiso Munyane sifika lapha ke Thabiso Munyane phakathi eboxini sebenza lapha ke emva the beast Mabaso baliyeka ke liyaqoba phakathi eboxini abawula lapha ke labo Villa Golden Arrows uzokhuza lapha ke noMfefe uhlawulisa lapha ke wathile Juba uthi ke uhlalise kabi ayabulela amaxwele akubheka nje ke Shelele ngakushulwe nkani Jini kabi wathile Juba asemshiya phansi lapha ke Maxwele sizokele mbukele ayabulela Maxwele ebidlala kwelapha ke Maritzburg United wadlala ke ku Royal AM wakwalunguza nakwelapha ke iChakuma chamaZibandlela yena ke uMaxwele ke uSiboqozi khuleka iShezi walapha ke Hammarsdale uyeke ushaya lapha ke igoli tactical awareness omunye umuntu ke bezofika afake ikhanda phansi abheke nje ukuthi ke mangifake icross kodwa ke uphakamiseke ikhanda ngaphambi kokuthi ayifake icross wabona ukuthi ke nozinti akekho ke 18 wasethi ke lutho angila ufuya khona ngiyala emva kwakho la usuka khona waselibeka lapha ke emva kwakhe Mawova uyifuna lapha ke Mabaso the beast Fanila ngobe ngoMhlamini Cele Fanila kubela ngaphandle ibhola uzoba ke elawo lapha ke Kaizer Chiefs izophosela lapha ke Thabiso Munyane emuvukela lapha ke Zitha Akunika sibheka lapha ke Inacio Miguel aqala ke manje abalandeli babhekuza ke izandla bashintsha ke izandla bathi ke Kaizer Chiefs ilinde 12 unywe yini ngashintshi njoba ke kungayihambeli nje kahle nathi ibhola ke manje lelamon Golden Arrows Philan Khumalo shena lapha ke the Black Diamond Nhlanhla Zwane Shezi engapha ke lenkundla ke manje Maxwele Nhlanhla Zwane futhi Black Diamond yahlikihle nje kancane lapha ke Black Diamond Maxwele emuvukela lapha ke Giane sibheka lapha ke Ngobeko Dlamini dlala noMabaso the beast champion Nkosi Mabaso Cele
lijagadula Brendan Peterson isoke ngibona ukuthi ke Kaizer Chiefs izosukumisa bani kuna lapha ke lange lihle phili la lapha ke iGojaro ibo ke abasondelayo ebenchini lawo lapha ke iKaizer Chiefs lange lihle phili la lapha ke iGojaro ayibo ke abasondela lapha ke ebenchini le Kaizer Chiefs Maxwele yaphinjwa ibhola lakhe uyilapha ke River Fosla nasikela lapha ke Theater iyafika ke iphuma lapha ke kuStellenbosch yena ke ulange lihle phili uyena mdlali ke ngempela ubukeka ke elunga bena lapha ke uGod's Power yena ke iGojaro Etiosa iGojaro ngobe ko Dlamini funa lapha ke Fanila Dlala kabi Thabiso Minyane emuvukela lapha ke Shezi Giane Mabaso the Beast eshoshelo pheka lapha ke phambili Mabaso waselidayisa ke le bola yafika lapha ke uVilakazi uthophe kokudlala kuhle akuqhubeke kwenzeka ngalutho ke lapha the Black Diamond Dlantaswane Cele ebefuna lapha ke Fanila ukuthi ke umile nje uFanila lizophumela ngaphansi kwebhola layo iKaizer Chiefs umbuzo uthi ke manje bangabeke izinto zimi kanje inguquko ke sizohamba kanjani lapha ke iKaizer Chiefs izothi ke ikhiphe ke obani yona ke iKaizer Chiefs Vilakazi paper 2 Fundo Vilakazi ubheka lapha ke phambili yena ke uVilakazi engaphakela inkundla lebo hamba Mabue ufuna ukushaya kude Mabue sebenza lapha ke Mawova uyavimba Mawova uyanaroniswa Mawova awuvula indlela ngezange Sport ngiyangena lebo hamba Mabue entethelile yena ke uMabue sebenza lapha ke Mawova Sobuka ingapha lenkundla Mabue sebenza lapha ke Nqobeko Dlamini uyasebenza Nqobeko Dlamini uyabona ukuthi ke leyakhona kick idlalwe ke ejimini awubheka lapha ke bukela ihora ke liphelile liphela nje iyo lapha ke Lamontville Golden Arrows esahamba phambili ngegoli ke elilodwa eqandeni ingapha ke lenkundla kwelapha ke iKaizer Chiefs lebo hamba Mabue khipha lapha ke Pascal Kusho onside Thabiso Minyane wenze njani ke Minyane khipha ngaphandle kuthiwa ke goal kicker akharaba lapha ke iKaizer Chiefs kodwa ke nathi ke ushintsho ke lizothi ke lenzeke masabheka nje leli bhola lakhe ke Thabiso Minyane Etiosa iGojaro uzongena uphuma lapha ke Wandile Duba noNkosi Ngiphile Nqobo athi ke akahambi ke yedwa uhamba ke neAviator langelihle ephili the Aviator suka lapha ke kuyo sona ke iStelisa la aqede khona ke eshaya ke inqoba yamagoli kuso lapha ke iStellenbosch ngesizini ke eyedlule yona ke the Aviator ama-defender ke mawangakhesh out lapha ayalimala ke ngempela sibheka lapha ke the Aviator eletha ngapha lenkundla Kophuthi Mayphuthi Luke Barkman eletha ngapha lenkundla bhola leKaizer Chiefs afuna ke Thabiso Minyane athi senqanele ngani ubona bengadlala ibhola encane kangaka eyindlela ya cross phakathi eboxini River Frosla iPaoti Lebohang Mabue athabalandeli Muswe ebovukela phake Zitha Kwinika
Inacio Michaela nathi fikela Mbuso Mabwe iphasa Mtasi khipha lapha ke phasa Mtasingwe bebona lapha ke Munyane siphela lapha ke Mtasingwe futhi bona lapha ke Inacio Michaela nathi bhola leKaizer Chiefs imile nje Golden Arrows ethi nje sinimela ukubheka nje iphasa Mtasi khipha lapha ke phasa Mabwe Inacio Michaela Luke Bartmana Komputi Meiputi uthi yalwela le bola liyadliwa nje kalula iyo lapha ke Lamontville Golden Arrows Janto Inkosi Mabaso the Beast Sitha Kunika imile lapha ke Lamontville Golden Arrows ithi ke Ozan Madoda sonlinda nje nodlala nje muva ke sinibuke niyoze nifike ke la sinifuna khona Sitha Kunika Mabwe ingapha ke kuhle lapha ke Inacio Michaela ebethiyofuna lapha ke Luke Bartmana athola ukuthi ke uyimele nje Luke Bartmana nathi ke lapha ke Golden Arrows iphuma ke ngempela ingapha ke kuhle ke manje kodwa ke liyadliwa le bola iyo lapha ke Kaizer Chiefs lapha bekhanya umuva lapha ke Kaizer Chiefs bayipha futhi Golden Arrows thubela ngaphandle uzoba ibhola layo Kaizer Chiefs Golden Arrows nawo ke izoqala ibheke ke ngasebhenjini la ephethe khona ke oNhlanhla Gasa oThemba Mantiyane oThokozani Khumalo oSabelo Sithole wena mdlali ke ecabanga ukuthi ke na kanjani akangena kuqala ke uSabelo Sithole ngenxa ke yamagalelo akhe Phabonke Mbatha Jerome Karelse khona ke lapha ke Engelo van Roy nalapha ke uKiyabetswe Rakusa yilo ke ibench lapha ke Lamontville Golden Arrows kodwa nje uSithole ngimbona ke ngokwamagalelo akhe umdlali ke okubhekekile ukuthi ke angangena kuqala nathi ibhola lakhe ke lapha ke Thabiso Munyane athi sencanele ngane abantu bengadlali ibhola encane kangaka iphasi Mtasikwa funa lapha ke Mabwe athi mvula indlela ngezake Sprong yakena ibhawuthi Rifrosla Mabwe futhi ayibhola leKaizer Chiefs al rotator nje Mtasikwa iphasi ayibetha kamnandi lapha ke Mtasikwa ufuna lapha ke Mabwe kodwa ke Mabwe uthi ke ilethe ngapha ku-Inacio Michaela tactical discipline yawo lapha ke Golden Arrows bamile nje nathi ibhola ke manje leKaizer Chiefs the Aviator lamelihle phile Mabwe ilemzame njalo leBahambabwe ilemzame njalo Mawufa leBahambabwe umzama ke ephindelela ilo ale njalo nje lapha ke Mawufa Othinje kwagonke zona isidlala ke ngokukhulu ukushesha iKaizer Chiefs siphela lapha ke cross yakhe ayikona Thabiso Munyane washaya ibhola ke ehamba phansi elingayindawo yena ke uThabiso Munyane ebovukela lapha ke Brandon Peterson Luke Bartman ebovukela lapha ke Sitha Kunika phakamisa lapha ke Sitha Kunika yofuna ke Etiosa Igotaro elivimba kamnandi lapha ke Igotaro Luke Bartman ishema mnandi the Aviator lamelihle phile the Aviator phakathi eboxini eceleni kwebhali the Aviator Igotaro uhlala lapha ke enhle i-hold up play uyena mdlali ke ngempela osengene wanikeza ke Kaizer Chiefs le yanto yokuholda ke amabhola nansi ke Aviator langelihle phile imithi yazama kodwa ngasephumela ngaphandle ke ibhola lakhe yena ke langelihle phile Choke udlale kabi efanile izobekwa phansi izoqala phansi lapha ke Kaizer Chiefs bafuna lapha ke langelihle phile uyavimba lapha ke uShezi uthwake ubambile ulangelihle phile
kuthiwa ke ubambile langelihle phili ke langelihle phili sisela lapha ke tshela imnyama esifundazweni ke saKwaZulu Natal simbolile ke ngempela kuyilapha ke iStellenbosch sabona ke futhi eqeshini ke lesizwe ke elincane la badlala khona ke AFCON badlala khona ke nendebe yomhlaba abalapha ke eNingizimu Afrika eqeshini ke lesizwe ke elincane bayikhona ke ngempela ngekambe enqoba lapha ke AFCON Zitha Kunika qeda ngendoda lapha ke ibhola lakhe Zitha Kunika uzolisa ngale ke nenkundla ufuna lapha ke the-Aviator langelihle phili lapha ke Aviator ufuna ukuthatha lapha ke Aviator langelihle phili futhi wenze njani ufuna ke isupporter uzofuna ke i-corner kick ngale ke nenkundla athola lapha ke i-throw in uzodlala ke ngokukhulu kushesha wenza lapha ke sense of agency phakathi eboxini iGodaro second ball yadliwa ke Golden Arrows Vilakazi paper 2 dlala noMabue iGodaro Aviator langelihle phili the Aviator Itiadla the Aviator langelihle phili kwakuthi ke lijika lethile lebhola kodwa ke bakushayela ihlombe ke lokho abalandeli bathi ke sinalo ithemba la kwi-Aviator emuva lapha ke Lamontville Golden Arrows akushiya phasi lapha ke Fanila uthi noPepe umdlalo omuhle uqhubeke uthisha noPepe gede ndiyaba abantu abalala emsebenzini ayisubela lapha ke Mtasingwa iphasi ikhipha kamnandi ilisa lapha ke enkundla yofuna lapha ke Reinfrostler ayibhawodi nanso ke leyo phasi futhi the Aviator langelihle phili Mtasingwa funa lapha ke Zitha Kunika nathi ibhola lakhe ke Thabiso Munyane akaligoba ke leli bhola Thabiso Munyane kodwa ke usavala bhala mabhalane Mfundo Vilakazi paper 2 Zitha Kunika uzoliphakamisa Kunika befuna lapha ke iGodaro iyafipha ke Golden Arrows Black Diamond Tata Swane nathi Black Diamond iyahamba ke manje kodwa kuyafipha lapha ke bahamba kuwe phela lapha ke Thabiso Munyane wenze njani athi sentalele ngane abantu bangadlali ibhola emncane kangaka Thabiso Munyane futhi ufuna uhamba namadoda ufuna lapha ke iGodaro uyafikela ke iGodaro ufuna lapha ke support iGodaro uvela lapha ke Zitha Kunika uyajika lapha ke Zitha Kunika engapha ke lenkundla ke manje qhamuka lapha ke ibhawodi Reinfrostler ikomte bhuta kombuti mayibhuti Luke Barkman Frostler futhi Barkman ikomte bhuti yenza njani ke lapha ke Kaizer Chiefs ayifaka lapha ke phakathi nenkundla lebo hambabwe iphasi dance hlala noma kuwa futhi yena ke Mtasingwa Zitha Kunika Thabiso Munyane akaligoba indlela yabhola yena ke Thabiso Munyane kodwa ke safuna ukudlala lebo hambabwe isafuna ukulithinta lapha ke Kaizer Chiefs nasedliwa ke lebhola lapha ke Golden Arrows Fanila PK Khumalo mnikazi wempuphu Junior Diona ngale ke nenkundla PK Khumalo ufika lapha ke ibhola le Golden Arrows ayabulela Maxwele uyahlehla lapha ke Maxwele ufuna ke uShezi umshayi ke wegoli Giane mhlawumbe ke mukela izinto ke mazibe kanje siyazi ukuthi ke kusangenzeka noma yini kodwa ke as things stand yini ke wona ke ongayijabulela ukuyibona ke kule draw ezothi ke yenziwe makuphela ke lo mdlalo ibhola ke manje bofuna lapha ke iGodaro kodwa kuyaphuma lapha ke Mawova uyalisusa ke leli bhola ngabe ke ungajabulela ukubona isemifinal ye-Orlando Pirates versus Mamelodi Sundowns ne-Golden Arrows versus Khukhune noma ungajabulela ukubona Orlando Pirates ibhekana ne-Golden Arrows Mamelodi Sundowns ibhekana neSikhukhune okanye ke vice versa yini ke yona ke ongayijabulela bangabi izinto zimkanje njengoba ke Kaizer Chiefs ingakakori nje nasi ke la pass bafuna ke Thabiso Munyane uyafika ke kule bhola Vilakazi lebo hamba kuwe phakathi eboxini ayikhona Vilakazi uyadonseka ke lapha ke Vilakazi udonsekile ke lapha ke Vilakazi isheke ke manje ijaqapha vela lapha ke Mfundo Vilakazi isheke ke bayijaqapha ke lapha ke Mfundo Vilakazi ethi iphasa lekhishwe lapha ke lebo hamba kuwe
Golden Arrows izolungisa lapha ke Thokozani Khumalo izolungisa lapha ke Thokozani Khumalo yona ke Golden Arrows kathi ke Kaizer Chiefs nawo ngathi ke izolungisa lapha ke ushintsho izokutshela njengekudala ukuthi ke izofaka bani Inacio Miguel Spika lapha ke Thabiso Munyane Sitha Kwinika emuvukela lapha ke Inacio Miguel Nansikela lapha ke Aviator langa lisepili Wenzejani the Aviator iphakamise ufuna lapha ke Thabiso Munyane phakathi eboxini nalithuba into Jamova imbonile iAviator uThabiso Munyane wafika eboxini bona ke lutho lakelele bola lakhe ke uThabiso Munyane engane kuhle kwilapha kuJiane Kaizer Chiefs nawo ke ilungisa lapha ke Jojosi Shabalala alungisa lapha ke Mduodai abawulapha ke Kaizer Chiefs siswa ke ebuyayo ke emva ukuthi ke kade ke ilimale udlala ke neMamelodi Sundowns yena ke uMdu Shabalala Mabwe Thabiso Munyane Sitha Kwinika Jibra lawo ke Aviator langa lisepili phakathi eboxini avimba lapha ke langa lisepili uzobuya nalo futhi nansi Aviator ifuna lapha ke iBaoti Ray Frosla iGodaro sebelo phakathi iGodaro Sitha Kwinika yofuna lapha ke Thabiso Munyane avimba lapha ke Thabiso Munyane yafika lapha ke Golden Arrows afuna lapha ke Fanila okungenzeka ke akhishwe nalapha ke Fanila ufuna ukuhamba naye lapha ke Sitha Kwinika bona ke lidla nje kalula uSitha Kwinika leli bhola lakhe uFanila Mnikazi wempuphu Junior Dion Ngqobeko Dlamini Giane hleli phansi lapha ke umnikazi wempuphu Junior Dion ozokhishwa ke vele yena ke uJunior Dion yaqhubeka kodwa ke Golden Arrows yadlala yize ke umdlalo wabo ke ehleli phansi umqeqeshi ke ebhenjini uthi likhipheleni ngaphandle madoda asifune maphutha ithi Arrows lutho so inceka ke sishoda sinje iyashoda ke iGolden Arrows bona kuyaphoqela ukuthi ke asukume ke manje yena ke lapha ke umnikazi wempuphu Junior Dion siphela lapha ke bhola le Kaizer Chiefs ukuthi ke bangenza njani abalapha ke Kaizer Chiefs Munyane Lebohang Mabwe Inacio Miguel Luke Batman Aiko kipira mapanje Luke Batman Golden Arrows ke mbukeli izothi ke ishintshe uzophuma lapha ke Junior Dion mina lapha ke Fanila Icona uKiran Khumalo ophumayo mina lapha ke uJunior Dion uKhumalo ophumayo nalapha ke Junior Dion bafaka lapha ke Jerome Karelse mina lapha ke uThokozani Khumalo Jerome Karelse lapha ke Thokozani Khumalo
izoke iguquko-ke impili ezenziwayo lapha-ke iLamon Villa Golden Arrows. Jujuzi Shabalala naye-ke usengenile endaweni yakhe lapha-ke uMfundo Vilakazi upaper 2. Ingaphakele kuhle kwelapha-ke Riva Frosla. Igotaro Batman Igotaro Aiko Akvumbi lapha-ke Igotaro Akvumbi lapha-ke Igotaro Genile lapha-ke K-Master insizwa-ke yalapha-ke Peter Marisbeck yena-ke uThokozane Khumalo kanti-ke akahambi-ke yedwa hamela lapha-ke Jerome Karatse. Sifike lapha-ke Thabiso Munyane yahliwa lapha-ke liyabhola iyo-ke iGolden Arrows. Yakhuza lapha-ke uNompempe uthi-ke udlale kabi uZitha Kwinika. Sihamba-ke isikhathi ebhodini asiyibekile-ke phansi. Sihamba-ke isikhathi ebhodini asiyibekile-ke phansi. Iyaqala-ke manje i-call center yakwa-MTN ifonela lapha-ke eNaturena ithi wemadoda lama-sim card e-MTN entwana wasebenzisa niwarekhephi. Ithi niwarekhephi ithi nje ngathi sizoke sinikhiphe-ke kule network iyona-ke i-MTN ifuna ukukhipha lapha-ke i-Kaizer Chiefs. Nali-ke lapha-ke ibhotela Ramahlwe Mphahlele wayigijima kuyo lapha-ke i-Kaizer Chiefs yena-ke uRamahlwe Mphahlele. Uzokususa lapha-ke Brandon Peterson ihambe nje iphumele-ke ngaphandle-ke le bola. Lapha-ke Nhlanhla Zwane ashiya phansi benomdlalo-ke umuhle ngendlela eyisimanga-ke Nhlanhla Zwane-ke namhlanje. Njengoba lapha-ke Luke Batman uyacela-ke lapho ucela-ke ukudonswa kwaba lapha-ke iKaizer Chiefs uthi-ke wemadoda akusemuhle-ke neze neze ngicela-ke ukudonswa cishe-ke bazosondeza lapha-ke injini yetekisi cishe bazosondeza lapha-ke injini yetekisi abawu lapha-ke iKaizer Chiefs. 9 minutes to go. Athi-ke sayigcinanini-ke iMoney to Naturena bakudlala lapha-ke MTN 8 bayabethi-ke abalandeli Money to Naturena. Kodwa-ke ngakulokhu-ke i-Arrows ithi-ke lutho khona le-Arrows Fanile ayikhona yakuhlula lapha-ke Fanile Luke Batman faka lapha-ke phakathi kudleko lapha-ke noBuhamabwe kanti ibhola lawo lapha-ke iKaizer Chiefs uyahamba-ke lapha-ke noBuhamabwe wenze njani liyadliwa ibhola lakhe yena-ke uMabwe sibheka lapha-ke Jerome Karatse amvimba lapha-ke Jerome Karatse. Riva Frosla nathi Pawoti uyofuna lapha-ke Mduduzi Shabalala sibheka lapha-ke Mjodai uyamvula uyamvala-ke Mjodai uzoyiswitcha ngale njengapha-ke nenkundla ebeyofuna lapha-ke Barnana athi kushayisa esandleni kwabalandeli uthi noMpepe luthela angenzame esheshi ngoba kuyasheshwa Nqome koDlamini efaka lapha-ke phakathi nenkundla Black Diamond odlale kahle kakhulu-ke namhlanje yena-ke uBlack Diamond Nqome koDlamini futhi Black Diamond Nhlanhla Zwane Giane the Beast Mabaso Batman Mtasingwa Batman phumela ngaphandle kuzoba yi-throw in yeqembu leKaizer Chiefs. Sibheka lapha-ke Shabalala the Aviator langa lihlephile
nasikela phake aviator ifuna indlela uyena phake uShezi sebenza lapha ke emuva yena ke uShezi uyakhala lapha ke uShezi uthi ke uthintekile lapha ke uShezi akubheka nje ke shenele ngayo kuShulunkani the aviator ingakahambi nje kakhulu uthi nje uShezi cash out uShezi cash out Nati porala lapha ke Kaizer Chiefs zitakwinika futhi Mabwe Mtasigwa ipasi ikipa lapha ke Mtasigwa shakamnanda phake ebeka ke ndlela neveza nansi aviator yenze njani langelihle phili refrosla iPaoti phakathi boxini sebenza lapha ke emuva Wile emuva Mtasigwa sibeka lapha ke Mtase Miguel zitakwinika Tiporele Kaizer Chiefs vashoshela ke manje ufuna lapha ke phambili Lupatman ikomdibuta phakathi boxini Thabiso Munyane sebenza lapha ke Mawova sebenza Mawova uzothumela phambili tshela lapha ke K-Master Fanila Bile mo fara phaka mayoge Golden Arrows ilungisa lapha ke Engelo Van Roy the Red Machine alungisa lapha ke the Red Machine aba lapha ke Golden Arrows isho ke Kaizer Chiefs lokhu libumbe njalo nje uphuthu elithunywa ke Golden Arrows ke namhlanje shoba ke izinto ke zimi kanje ayibumbela bona balobe libumba nje ngiyafisa ukwazi ukuthi ke balishebanane nilishebanana phela umuntu the aviator langelihle phili sicela lapha ke Shabalala phakathi eboxini ayikho yadlula khona ke Mjudu Shabalala nansi inkinga ke manje iqala Currency akagijima kuya ngokuzolala Currency nathi thuba ke manje K-Master Vimbo K-Master ithuba lele Arrows phakathi eboxini yadlula lapha ke K-Master Chokozani Khumalo yaze nilibumba ngani lapha elabo yaze nilibumba ngani loluphuthu oluthunywa iKaizer Chiefs ke namhlanje Ronaldo Afandila oyeke ozothi ke aphume yena ke Ronaldo Afandila uzongena lapha ke Van Roy Engelo Van Roy oyeke lapha ke ozothi ke angene uzophuma lapha ke Luke Bachmann aphume lapha ke uMtase Adolphe Mtasingwa afaka lapha ke uNdlovu kanjalo lapha ke uDylan Solomonza Engineer Tegise bafaka lapha ke Dylan Solomonza Engineer Tegise Kucha bila phake Kaizer Chiefs funeka lapha ke umdlali ke ovelele kulomdlalo Inacio Miguel eliphakamisa Jovo Froga pake Thabiso Munyane fushaya kafika pale kona lake yena ke uThabiso Munyane
liyasho lilankomfasi lishonela iKaizer Chiefs ke namhlanje ilanga inkomo ifasiwe lishonela lapha ke iKaizer Chiefs ethulwa ke ukhuthu kwi-MTN 8 iGolden Arrows sigijimela lapha ke kwa-MTN ithi labantu basebenzisa ama-sim card angalikhiwe ithi MTN wozani naKaizer Chiefs nifuna nje nifuna i-semifinal nithi semifinal kanjani nifuna ngama-sim card angalikhiwe bathi wozani la abacela ngapha eceleni Orlando Pirates ibiphethe ama-sim card alikhiwe yafuna lapha ke kuma-semifinals yathi singeza lizovakasha athi ama-semifinals wozani Mamelodi Sundowns ifune ngama-sim card alikhiwe athi ama-semifinals wozani masandawana siyanamukela sikhuphule siboneke ngama-sim card alikhiwe nabathi iKaizer Chiefs bhekela lapha ke Golden Arrows the Aviator langa lihlephile eliphakamisa phakathi ebhokisini Mabwe ifuna lapha ke injini yetekisi Dylan Solomons injini yetekisi yenze njani dlala noSithakunika ifuna lapha ke injini yetekisi ifuna lapha ke uSithakunika futhi thumela ngaphandle ke lebhola Sendlala ngokhulu ke ukushesha Inacio Miguel injini yetekisi futhi Dylan Solomons ifuna lapha ke Mduduzi Shabalala ifuna lapha ke Mduodai wenze njani lapha ke Mduodai Mduduzi Shabalala Pali para la Kosha Balala. Pesque Pali Mduduzi Shabalala. Imzuzu-ke emine yokugcina ngaphambi kokuthi-ke iKaizer Chiefs iphume kuye lapha ke-MTN 8 imzuzu-ke emine yokugcina ngaphambi kokuthi-ke iKaizer Chiefs ligeze-ke ijezi kuye lapha ke-MTN 8 u-offside-ke K-Master yena-ke uThokozane ekhumalo Frosla Isa ngapha ke kufuna lapha ke The-Aviator lami lihlephile sibheka lapha ke The-Aviator bhekela lapha ke noMacwele yenze njani lapha ke Aviator iphakamisa ishikela ngapha ke nenkundla yofuna lapha ke injini yetekisi Dylan Solomons Sithakunika phakamisa Sithakunika lidla kalula Mawova ubabhathela ke nesishipezeze esincane akusezona ke manje ke isishipezeze sekuyisiship zokhulula ke sekubalwa ke amaneshana nje amahlanu bangabe ke elibambile lapha ke noZeti hlala kabi ke uDlovu uzothola lapha ke ikhadi eliphuzi eqeda kungena nje uDlovu uthola lapha ke i-yellow card akubheka nje lesishenela ngawushinkani fikele lapha ke uDlovu kuleli yabhola umdlali ke wami ke bukele ovelele ehamba naye uye lapha ke Nhlanhla Zwane yona ke iBlack Diamond uyena mdlali ke eliqokayo njengomdlali ke ovelele kona ke bonke abadlali ke beGolden Arrows besolid ke namhlanje especially ke Qobe kwaDlamini ayabulela amaXwele naye lapha ke Nhlanhla Zwane yibo ke abasibambe isisu bayicisha ke bayithulisa inya iKaizer Chiefs lapha ke eswini kanti ke lapha ke mva khuleka Nishezi hlalile ke phela ke lapha ke Siboqozi mina lapha ke usibonela uMxele nakancane nje ukuthi kuthiwa ke iyanyakaza ke iKaizer Chiefs lutho ke eluthela sibheka lapha ke iGotjaro amthathele ke lebhola Qobe kwaDlamini amshiya phansi unengoma ke yeMamelodi Sundowns unengoma ke yeMamelodi Sundowns unokuyizwa ke mbukeli akubheke nje ithi nje rishudera tsamaya bathi rishudera tsamaya ingoma yeMamelodi Sundowns abeKaizer Chiefs ke manje athi hayi rishudera tsamaya athi ke sesikubone konke abalandeli bawo lapha ke Kaizer Chiefs bayindlela ke manje 1 minute esele ngaphambi kokuthi ke Kaizer Chiefs iligeze ijezi kuye lapha ke MTN 8 yamsusa Qobe kwaDlamini
K-Master amvimba lapha-ke K-Master emuva-ke lapha-ke Brandon Peterson phakamisa Brandon Peterson uthumela lapha-ke phambili kuyofuna-ke Ejiosa Ighodaro yavinjwa-ke leli khona sibheke lapha-ke Nthabiso Minyane khishula ngaphandle zokhoso yilapha-ke Kaizer Chiefs akhomjuju onyakazayo bonke-ke bethathela-ke isikhathi sabo Sitha Kwinika eliphakamise lithumela lapha-ke phambili Ndlovu uNopempe wayishaka kodwa wayishaka kabili wayishaka kathathu iyadlula Lamontville Golden Arrows iyaligeza ijezi iKaizer Chiefs abafana besithende bathuma lapha-ke Kaizer Chiefs uphuthu bathi-ke wemadoda bese silibondile vele adingi ne-microwave ukuthi-ke nilifudumeze liyashisa vele uyayiva-ke uba injani MTN 8 ukho baba zvikhokonda zobipha wemalume shutha nabo makhelwane Kaizer Chiefs iyaligeza-ke ijezi iphuma lapha-ke kuyo i-last 32 iyona-ke iKaizer Chiefs kuye lapha-ke MTN 8 shobona ukuthi akuhambanga-ke kahle-ke ngempela zehlihlathi unzima ukubhala ngokuhlanganisa kuye lapha-ke Kaizer Chiefs ikhompyutha iyana nje ukubhala ngokuhlanganisa ithi nje computer next langa lehlephile onze lapha-ke i-debut yakhe kuye lapha-ke Kaizer Chiefs okungayihambelanga-ke kahle-ke neze kuye lapha-ke i-last 32 wakhulula kahle-ke bukeli Kaizer Chiefs igcine-ke ukuphuma-ke kulesi sigaba ngesizini ka-2021-2022 yaphuma kuyo lapha-ke ama-quarter finals iyona-ke i-Kaizer Chiefs 2017-2018 ama-quarter finals 2017 kwakuye futhi ama-quarter finals uyayiphinda-ke futhi lokho iyona-ke i-Kaizer Chiefs ungayindawo-ke bukeli zokwenza-ke i-draw yama-semi-finals Orlando Pirates Mamelodi Sundowns Sekhukhune Golden Arrows yiwo-ke amaqembu-ke amane akhona-ke ngempela kulapha-ke ama-semi-finals ayolapha-ke i-MTN 8 zoke sibona ukuthi ngabe ubani ozohlangana nobani phakathi-ke kwalawo maqembu-ke lawo-ke amane okwamanje iyadlula-ke Golden Arrows nawo umnikazi wempuphu Sede Junior Giona bathuma-ke Kaizer Chiefs uphuthu iyo lapha-ke Golden Arrows 1 Kaizer Chiefs iqanda baba Well, that's how it ends at FNB Stadium. It is Abafana Besithende, Golden Arrows, 2009 MTN 8 winners who make it through to the next round, eliminating, that is, Kaizer Chiefs, who are also making their return to the MTN 8 competition after a 2-year hiatus. But now it's time to deal with the man of the match accolade for this MTN 8 match. And today it's going to be handed over by Pamela Williams from MTN. And the award goes to Nhlanhla Zwane from Golden Arrows. Congratulations, absolutely beautiful today. That's why they call you Black Diamond. No, thank you. I think it's a team effort. I can't fault the guys. We are working today. We just told ourselves that we should just go the extra mile today, then the rest will be easy. Well, that extra mile takes you into the semi-final of the MTN 8 competition. That is a positive start for Golden Arrows so far in the PSL and now to the next round of MTN 8. How special is it for yourself also to get this man of the match accolade for your team, like you said? It is quite special because each and every day I just keep on telling myself that if I work hard, I will get results, I will go higher. So this is me marketing myself, basically. Maybe from here, Europe, who knows? The midfield market of the Black Diamond, congratulations. An absolutely fantastic game that you had today because you made sure to give all those important balls to your team. Yeah, thank you. As I said, it's a team effort, but we'll go back to the drawing board. We'll see which team comes to us. Then, congratulations and thank you. I appreciate it.
Well, that drawing board for Golden Arrows, like he said, is going to be a draw which will come up just a little bit later on right here in your World of Champions to find out who Pito Dladla and Abafana Bastende will be taking on in the semi-finals. First of all, congratulations. An absolutely fantastic game here today. Must be so important for you, Coach, to get through to the next round, but also to get it here at FNB Stadium. Yeah, congratulations to Nhlanhla Zwane. I thought he deserved it. He put in a good shift. And congratulations to all the players. You know, we worked as a group, especially the second half. There were times where we really had to suffer without the ball. But what was good, we suffered as a group. We did not want to defend so deep, but we were forced. It's a game whereby really credit should go to our analysis department and the players. And speaking about that analysis, I mean, coming back into that second half and how Shazi actually got that goal was absolutely brilliant because he saw Peterson was off his line and he took that chance, and a perfect chance. Yeah, look, our fullbacks, Shazi, everybody, they should be able to deal with 1v1s. You know, I think they dealt with that one very well. And also, I think Ronaldo and Aya, they also provided a good cover. You know, whenever Pili was cutting inside and this side, whenever Batman was taking on Tel, Ronaldo was always there. We worked as a group, but to be honest, that was picked up by our analysis. And also, you know, at some point in time, we saw Junior Dion suffering just a little bit. You wanted to bring in that double change. You had to wait because you saw the game was still on. So that's also patience from you to say, well, I'm going to wait a bit to bring in my changes. Yes, we knew that Junior Dion was not going to play 90 minutes. But look, his presence was very, very valuable for the team. You could see that Squiniga and Miguel, they were not comfortable to even go forward with the ball because at any given time, if he breaks through, he can score a goal. So we kept him for his presence more than anything. But later on, because the game needed more mobility, that's when we said, no, he has played his minutes. Let's just put Khumalo Afran K-Master. I thought he also did well. Oh, Coach, up next you have the MTN 8 draw. You've got Orlando Pirates, Sikukune, and Sundowns. Who are you actually hoping for? Hey, honestly, we respect that draw. We'll see now who we get. But yeah, the trick about semi-finals is just that it is two-legged. So you play them first leg and then the second leg. So let's see who we get. We'll wait and see your reaction. Thank you so much and congratulations for making it to the next round. Thank you, Tsato. Well, Coach Pito Dladla saying that he doesn't mind who he gets in the next round of the MTN 8, but I bet we'll all be waiting in bated breath to see who Abafana Bastende get to face. Well, now, of course, joining me are the Kaizer Chiefs coach. Coach, when it comes to this loss here today, obviously not what you wanted. How do you think your team played in this encounter? C'est pas ce qu'on espérait, évidemment. Qu'est-ce que tu penses que ton équipe, qu'est-ce que tu penses du match de ton équipe? J'ai rien à reprocher aux joueurs. Malheureusement, ils nous ont marqué un but sur quasiment la seule action qu'ils ont eue en deuxième mi-temps. Et nous, on a eu trop d'opportunités en première mi-temps et en deuxième mi-temps. On a manqué d'efficacité. Mais dans l'attitude des joueurs, j'ai rien à leur reprocher. In the mindset, in the comportment of the player, he has nothing to say because we miss a lot of chances today. They score approximately the only one chances they have. And after we try to come back, but we have a lack of efficiency today. Speaking about that lack of efficiency, what has he thought about how you could, because it was a moment where Peterson was off his line. Qu'est-ce que tu penses du but encaissé? À ce moment-là, on a l'impression que Peterson est en dehors de sa ligne. Il faut que je revoie les images parce que j'ai pas revu les images, mais aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que je pense que le centre il a été loupé et on l'a pris, mais bon, je reverrai les images, mais non, néanmoins, quand on perd, c'est toute l'équipe, et aujourd'hui, j'ai pas envie d'attribuer la défaite à un joueur. He says that he wants to watch again the goal because he didn't watch the game, but he thinks that the player missed his cross, okay? And when we lose, it's all the team who lose. He doesn't want to say that we lose because of one player. And then also, speaking about the players, you brought on Langelihle Pili as a sub. He's a new player. You started with Adolf. How does he think the new players actually came out and played today and showed their account for Chiefs? Parle-nous des nouveaux joueurs. Tu as fait Adolphe dans le starting 11, tu as fait rentrer Pili. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de ces joueurs-là?
Non, ils s'intègrent petit à petit à l'équipe. Ils ont fait des bonnes choses. Pili, il a encore besoin de travailler un peu sur le plan physique. Donc c'est pour ça que je l'ai fait rentrer sur la dernière demi-heure. Mais je suis content de ce qu'ils font et je suis sûr qu'ils vont amener quelque chose à l'équipe. He says that they come inside the team step by step. Pili needs again to work physically again a little bit and to understand also our modern game, but they will come step by step. Thank you so much for your time. Good luck in your next game. Thank you.